Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta How to make it in Croatia by Kaufland. Pričamo sa malim dobavljačima, velikim dobavljačima Kauflanda, odnosno malim firmama, OPG-ovima. Sa svima u biti pričamo ko surađuje sa Kauflandom i zanimaju nas njihove životne i poslovne priče. Danas imamo u biti mesni jedan podcast. Tu nam je Marko iz Groflovski, što je jedno jako zanimljivo ime, kasnije ćemo o tome kako super mi je branding. I isto tako super branding Histris. Jasminka je ovdje, iz Istre nam je došla, imamo Čazmu, imamo Istru. Dobar dan ljudi, kako ste? Jeste dobro? Zdravo. Super. Super, hvala na pozivu. Prvo na tebe, Marko, pošto si mi ovdje bliže. Groflovski, znači ovdje imamo meso od divljači. O čemu se tu sve radi? Kako je došlo do imena Groflovski ili o čemu se radi generalno? Općenito, kako je proizvod, kako si došao do toga, otkud ti u vodama mesa i to divljači, sve ću te ja pitati, ali ovo, za početak. Jasno, za početak. Ok, sada, otkud krenuti, budući da imamo samo sat vremena, je li tako? Imamo koliko hoćemo, da. Imamo koliko hoćemo? Dakle, 86. rodilište u Petrovoj. Divljač, mislim, imam pozadinu neku na televiziji, radio sam te kulinarske emisije i tu se rodila isto ljubav prema kuhanju i prema jelu, odnosno ljubav prema jelu kasnim tijekom života se lagano rađala. I onda tijekom sveg tog ispitivanja različitih recepata čovjek dođe u neku situaciju kad poželi nešto za sebe složiti, nešto proizvest u vlastitoj radinosti, pa da vidimo kako će ispast. I onda je krenulo od knjiga, malo nešto učenje, pa malo probaš, pa ti ode k vragu, ali vidio si neki segment koji si dobro napravio, pa kao, ok, idem sad sljedeći put opet probati još nešto drugo. I na kraju sam došao do toga da, eto, napravio sam si neke kobase, neke salame i bilo mi je poprilično ok, a ono što me gurnulo u to sve kad sam dobio podršku od okoline, to šta ti inače gurne uvijek u sve poslove, jel? A kako je došlo do toga da baš želiš divljač? Jesi namjenski, jesi planski? Ja nisam lovac, ali otac je lovac i onda tog mesa nam nije falilo. Tako da imao sam mesa za isprobavanje i eto na kraju se posložila takva situacija da sam imao prilike isprobati to raditi isto u Čazmi u našem pogonu i tamo se u biti događa ova cijela čarolija i sad odabrali smo Čazmu zato što je to jako dobro zemljopisno, jako dobra je lokacija budući da je blizu Zagreba, a i u blizini je velikih lovišta. I onda imamo dostupnost sirovine. Isto tako, htjeli smo malo udaljiti to sve od Zagreba kako bi imali pristup i ljudima, kako bi imali pristup kvalitetniji i sirovini, kako bi se mogli lakše kretati. Generalno, kako je došlo do naslova Groflovski, zato što evo, počeli smo raditi sa mesom divljači. To je sve neka kombinacija mesa divljači i mesa domaće svinje. I u konačnici sve što sam naučio o proizvodnji trajnih proizvoda naučio sam iz knjige od jednog Poljaka. Jel? I kako znamo, inače Poljacima svima prezimena završavaju na ski, pa mi je to bilo kao fora, haha ski, a glavnina sirovine nam dolazi iz lova. Ja sam povezao lovski. I onda sam htio još samo komunicirati da se ovdje radi ipak o nekakvim trajnim proizvodima koji su kao i Histrisovi na nekakvoj višoj razini koji se rade tradicionalnim putem gdje se da vremena da se napravi kvalitetan proizvod i da bakterije odrade posao kako bi trebale, pa onda sam kroz naziv Grof dao malo na, ajmo reći, nekakvu višu razinu tom brendu. Jel? Tako da je onda nastao Grof. Ne, pamtljivo je, jako je lijep dizajn. Jasmika, nisam te zaboravio, nego polako ćemo sve razraditi. Histris, ovi su Čazmi, što se tiče lijepe lokacije, vi ste u Istri. Pročitao sam negdje da su biti vežete namjerno na tu neku kulturu Istre, tradiciju, povijest, pa Histris normalno. Vi niste divljač, iako imate, ja mislim, neke proizvode, nešto sa divljač, nešto. Mi možeš malo objasniti ko ste, što ste? Mogu ja tako ko Marko. Naravno. Iz davnina. Također, i ja isto cijelo vrijeme istražujem, proučavam povijest Istre. Tako da sam i sa prošlih poslova što sam radila uvijek nekako tragala za starim histrima, radila sam replike njihovog nakita i tako dalje. Tako me je životni put doveo do istarskih supermarketa tadašnjih, 2015. gdje sam krenula raditi u marketingu.
radila sam na promociji brenda, radila sam na katalozima tada i sve to skupa. No međutim, nakon nekog vremena smo odlučili imati još jednu zasebnu proizvodnju koja je u stvari opskrbljivala istarske supermarkete sa mesom. I tada se je krenuo razvijati brand Histris, gdje smo u stvari to ime dali sa poveznicom Histra. A Histri su stari stanovnici Istre još od antike postojali. Prvi su došli u Istru, bavili su se lovom, bavili su se poljoprivredom i nekako... I turizmom. Turizmom mislim da nisu, ali moguće. Nisu stavili tragova turizma, ali ok. I tu je u stvari nastao Histris koji je u stvari nekako lijepo zaokružio tu priču Histra i njihovih navika jedenja, pa eto tako na taj način smo došli do tog imena. Isto tako, ako vidite ovaj dio, fibula se to inače zove, na slovu I, to je bio njihov ukras i tako je izgledao fibula na njihovim nošnjama i tu smo htjeli isto tako ukrasiti tom fibulom i naš logotip koji u stvari izgleda kao jedna onako kobasica u krug, a u stvari je to fibula starih Histra. I gdje sam stala, uglavnom u proizvodnji radimo tradicionalne istarske proizvode na tradicionalan autohtoni način i isto tako bavimo se proizvodnjom divljači, odnosno proizvoda od divljači. Jelen, divlja svinja, što kombiniramo u stvari sa domaćom svinjom i tu na taj način radimo proizvode. Također, jako često ih kombiniramo sa drugim, recimo, sastojcima, kao što je, recimo, tartuf istarski. Eto, to je otprilike to. Mislim da si mi ti bio na kavi prije kad si došao, rekao da isto i vi kombinirate neke stvari sa domaćom svinjom ili sa takvim stvarima. Pa, pošto sam ja novi u tome, zašto se neke stvari kombiniraju? Zašto nije čisto? Mislim, ti imaš neke proizvode koji su baš čista divljač, ali zašto se, prvo da popričamo, zašto se neke stvari miješaju? Ko će prije? Mogu ja, možeš ti, jedan možete drugi imamo. Ja mislim okay. Čak i sličnu priču. Uglavnom, kombinira se meso domaće svinje baš iz razloga što je meso divljači nema dovoljno masnoće. Krto je dosta. I to znači da ako sušimo samo za sebe, bude dosta tvrdo i neću reći neukusno, jer nije neukusno, nego jednostavno se ne da prožvakat ili... Evo, možda je to pravo objašnjenje. Ali mislim da možda Marko će to ipak bolje objasniti zašto. Recimo kod mesa divljači ili kod ovakvog tipa proizvoda, mi smo već samim time što se bavimo tako nečime, odnosno proizvodimo proizvode koji koriste divljač, već samim time spadamo u neku tržišnu nišu. E sad, mi možemo proizvesti proizvode koji imaju u većem udjelu mesa divljači unutra, ali šta? Taj proizvod je skuplji, taj proizvod će biti tamniji, na što ljudi nisu navikli, bit će jači sa mirisom, bit će jači sa okusom. I onda se postavlja pitanje, kad smo već tržišna niša nekakva, po tom tipu proizvoda, da li nam je potrebno doista još malo da još sažmemo tu nišu i da odemo još dublje u nišu, ili da je malo raširimo i učinimo taj proizvod prihvatljivijim široj masi ljudi. I onda smo kombinirali različite kombinacije i došli smo do nekakvog idealnog omjera koji daje nam sve benefite divljači, a u isto vrijeme dobijemo i benefit svinjetine u vidu sočnosti, u vidu malo svjetlije boje od onoga što bi inače bilo i u vidu onog blažeg okusa na koji smo navikli sa normalnim salamama koje inače jedemo. Jel postoji neki recept ka to ili svaki brand, odnosno svaki proizvođač za sebe otprilike ja bi rekla da svako za sebe nekako, mislim vidim u sastojcima da je razlika. Mi recimo stavljamo 50% divljači u proizvode. Sad ne znam kako je kod tebe, Marko. Mi idemo sa malo manjim udjelom mesa divljači, ali u biti radi se ovdje o tome da možemo kombinirati sa različitim stvarima. Što se tiče udjela mesa, što se tiče načina sušenja, bakterija koje se koriste prilikom proizvodnje, same obrade, znači granulacije tog mesa, da li ide na mljevenje, da li ide na usitnjavanje. Tako da u biti jako puno sastojaka ovdje ima, odnosno elemenata koje ti možeš, tako je, faktora koje ti možeš tvikat malo da bi napravio proizvod koji u konačnici daje ono što si zamislio u glavi. Tako da... Sad kad smo kod sirovina, mislim, pričamo o divljači, pa
Kako dolazite do svojih sirovina? Pošto divljač nije nešto što uzgajaš, odmah opada termin divljač jer nije divlja, pa kako dolazite do sirovina? Evo, recimo ja sam u Čazmitan, pa u Moslavini ima dosta lovišta od kojih možemo uzimati najnormalnije. Ali stvar je u tome da to lovište mora imati objekt koji je zaveden u VETI-u, dakle koji je odobreni objekt, gdje ima i veterinar, i gdje su i lovočuvari, gdje su mesari unutra koji onda pripreme dovoljno dobro taj trupac, jel? Da dođe u dovoljno dobrom stanju do nas. Odnosno da dođe u odličnom stanju do nas. Zato što lovna sezona krene u 9. mjesecu, traje do 2. mjeseca. U 9. mjesecu još uvijek su velike vrućine. Znači iznimno je bitno kad se odstrijeli divljač, koliko vremena je potrebno da se ta divljač iz lovišta samog dovede do odobrenog objekta, da se rashladi, da se onda otkoži, da se uklone glave i noge i u konačnici da se pripremi da to ide van i dalje na obradu. Jel kupuješ onda prije, jel se to zna naručiti ili baš dođeš na gotovo pa biraš? Kako taj proces? Mislim, ja ću sad pitanja ko da ulazim u taj biznis pa me sve zanima jer mislim da će naše gledatelji isto zanimati taj cijeli baš proces o kojem se ne priča. Kako dođeš i kažeš ja bi ovog jelena, je neko drugi ubije, kako to ide? Pa općenito ti kao kupac možeš se žaliti ako ne dobiješ nešto dovoljno dobre kvalitete i vratiti nazad, ali evo mi imamo tu sreću da imamo dovoljno dobre partnere koji jako lijepo obrađuju meso i koji jako lijepo sve pripremaju, tako da praktički već dugo vremena nismo ništa vratili zato što je sve došlo u perfektnom stanju. Ono što je bitno ovdje je da se ima dogovor sa lovištem, možda ugovor sa lovištem prije početka lovne sezone i onda praktički ti nikad ne možeš znati koje količine točno ćeš dobiti, ali lovište dobije od Lovačkog saveza markice, odnosno koliko on smije odstrijeliti s obzirom na fond divljači koji je u tom trenutku u lovištu. To je u biti jako profesionalizirano sve zato što postoji i lovočuvari kojima je dnevni posao da prate to, da prate fond divljači, da prate koliko se hrane, koliko ih ima, gdje obitavaju, što se treba ukloniti, što može ostati, tako da kada dođe do lova, onda jako dobro se pazi na šta smiješ pucati, na šta ne. A ne dolazi do onog da kao, nemamo divljači? Mislim, pošto... Pa postoje lovostaji. Mislim u trenutku da stvarno se ne može doći do tog mesa jer je pokupao neko drugi. Nema u tom supply demand, nema toga da vam je bilo kao jednostavno, nema toga. Pa mi recimo imamo svoje lovište u okolici Ogulina i tamo imamo svoje životinje koje jednostavno dolazi kod nas u preradu. A isto tako otkupljujemo dosta od lovačkih društava u cijeloj Istri. Da li stranci otkupljuju od nas? Jel se događa do toga da pošto kupuju nekretnine, nekako gledamo da li kupuju naše... Ja iskreno znam da dolaze kod nas recimo u lov. Aha. I njima je to jako, jako zanimljivo nešto uloviti. Ali jako rijetko se dešava da recimo oni žele to kupiti što su ulovili. Aha. Da. Znači samo dođu i bang bang. Da. Da, u biti sa lovištem je malo šira priča jer to je jedno tržište koje je koliko je uređeno, toliko i neuređeno. Tako da praktički sa ovime što mi radimo, mi guramo to u smjeru, ajmo to tako nazvati, urednosti nekakve, jer mi smo kupac ovdje i mi imamo određene zahtjeve prema našem dobavljaču. I zakone isto tako. Naravno, to je normalno. Zakone pratiš sve, ali opet ti možeš zahtijevati kako želiš da ta divljač bude pripremljena ili što ćeš prihvatiti kod sebe ili što nećeš. Tako da na taj način ti možeš utjecati na pripremu, ajmo reći, tog mesa. I što više u biti lovačkih društva uđe u sustav VETI-a i što više njih bude imalo svoje odobrene objekte koji su i raslađeni, koji imaju komore ispravne za prihvat takvog mesa i koji imaju veterinare na raspolaganju koji će onda provjeriti recimo kod divlje svinje da li ima trihinele, nema, koji će provjeriti je li sve ok s mesom i izdati ispravne papire prije nego što dođe bilo šta do tebe. Evo tada će se profesionalizirati to sve i bit će puno jednostavnije to sve nabaviti. A sada ovako pretpostavljam da smo u istoj situaciji jer nabavljamo od lovišta koji stvarno drže do toga i koji mogu dati zadanu kvalitetu, odnosno kvalitetu koju tražimo. No? Mislim, ja kad vas slušam, prvo čestitam, baš to, izbaciti neki proizvod, napraviti tako nešto
ne samo napraviti svoju kobasicu ili šunku ili što god već, nego ono baš zapakirati, prodati, to je ono velik uspjeh, ono, svaka čast. Ali meni ovo zvuči baš ono kao jedna velika investicija, ne samo truda, nego općenito. Trebaš imati ovo, pa trebaš ovo, pa trebaš... Što je sve potrebno za doći ovdje sa ovako nekim packagingom? Koji je to proces? Jako dug, jer u stvari proces je taj di najprije trebaš osmisliti proizvod. Onda je dug proces dok ga napraviš. Onda ponekad se desi da to nije to što si htio. Pa ide često se to dešava. Pa ide opet cijeli taj proces proizvodnje tog proizvoda. Di u stvari taj proizvod ne možeš dobiti sutra, nego traje po 2-3 mjeseca dok se to sve skupa odradi, osuši, napravi. A tebi treba 2 mjeseca da skužiš da je bilo loše. Da. Za salamu ako radiš, recimo. Dok se posuši da dobiš finalni proizvod. Da. I onda kad dobiješ nešto savršeno, što je jako dobrog okusa, super kvalitete, izgleda fenomenalnog, onda krećeš u razradu dizajna. To ti je u stvari najljepši dio, jer onako možeš se igrat, zanimljivo je, euforično, ne znam šta sve ne. I kad sve to napraviš, onda krećeš na tržište. Onda kreću problemi. Da li će se ljudima to sviđat, da li imaš kupce za to, da li je proizvod neke ok cijene. Ajde recimo da ti se sve poklopilo, da je super cijene, da je proizvod kvalitetan, da je sve to skupa ok, da imaš neko ciljano tržište i onda je taj finalan proizvod na polici. I to je to. Kako određujete cijene? To je biti jako zanimljivo jer gledaš nekako svoje troškove, normalno želiš povećati svoju maržu pa gledaš konkurenciju. Kako? Opet ne želiš biti nešto preskupa, prejeftin. Koliko je komplicirano i koliko matematike, a koliko nekog osobnog tača ulazi u tu cijenu? Opišite mi malo taj proces. Pa, ja bih se samo na sekundu vratio prije proces cijeli proizvodnje. Što se tiče samog procesa proizvodnja, kako inače volim ljudima reći, je najljepša stvar na svijetu, a istovremeno i najgora stvar na svijetu. Zato što toliko stvari može poći po krivu. Tamo nešto nabaviš novu mašinu, sve posložiš, sve ide i onda pripremiš, imaš timeline kako ćeš proizvoditi, šta ide u kom trenutku i onda onak stisneš gumb koji ti je rekao majstor da može stisnuti da ta mašina radi i izbacuje robu van i ne radi. I onda onak daš... često dešava, da. Šta sad napraviti a ti imaš hranu ovdje i ta hrana je vani sad na 8 stupnjeva. To je radna temperatura na kojoj radimo i sad ti ne smiješ predugo držati tu hranu ovdje prije nego što od nje napraviš proizvode nekakve. Ili ako radiš salamu, onda je to još niže, tako da ako ti se grije, neće ti se dobro umiješati proizvod. Pa onda kombiniraj, pa popravi, pa nešto složi, pa onda na kraju proradi, pa onda ti crijevo nije dobro, pa ti puca crijevo. Tako da to su sve ljepote. Gledam nju PTSP. Kad sjetim onih početaka svojih, znači mi smo imali prve ugovore sa različitim trgovačkim lancima, između ostalog i Kaufland isto kad je došao i prve narudžbe kad smo počeli dobivati, to su nekakve, ajmo reći, za nas u tom trenutku veće narudžbe bile gdje si ti morao izbaciti, 200 kila slajsane salame u nekakvom kratkom vremenskom periodu od 3 do 4 dana. Mislim, to ako velikoj firmi kažeš koja ima prave mašine, njima je to smiješno. Ali kad to malome kažeš, njemu je to ok. Znači, imam 4 dana, u 4 dana imam 12 sati za spavanje. I onak kreiraš kako ćeš to raditi. Dakle, naša slajserica, prva s kojom smo krenuli je slajserica iz dućana. Kako inače koriste ekipa ovdje u delikates dijelu. I to je slajserica ovakva i sad ti uzmeš salamu i onak radiš i trebaš i lijepo posložiti da to sve bude i onda ti ona izbacuje van na sve strane i ti si to onak loviš rukama, nemoj previše. Generalno ti se ok posloži, ali uvijek imaš Indijanca nekog koji ti ode sa strane pa ga onak sam gurneš malo nazad, sad je to dobro. Onda uzimaš, stavljaš u vrećicu, pa onda stavljaš na onu preklopnu vakumirku, pa onda dok ti napraviš ovdje proizvod i staviš to u finalno pakiranje, ovo su nam recimo prva pakiranja su nam papirnata bila, jer nisam imao mogućnosti da jednostavno pakiramo ljepše, jer jedino što sam mogu dobiti ovakvu vakuum vrećicu. A vakuum vrećica sa naljepnicom stvarno nije lijepo, ti najbolje znaš, nije lijepo fakat za vidjeti takav proizvod. Znači trebaš nešto više. Onda trebaš automatski napraviti ovako neko pakiranje da ipak privučeš nekoga, jer ovakva plastika ne prodaje.
I onda na kraju radiš 8 sati u kontinuitetu i onak razmišljaš si kako je lijepo bilo dok sam na televiziji bio, šta mi je trebalo ovo i sve. I nakon 8 sati onak dođeš i vidiš zadnju hrpicu proizvoda koju si napravio i ne možeš više ni gledat, ne možeš stajati na nogama, leđa te bole, ruka te boli. I onak gledaš i onak, ok, 20 kila sam izrezao. I sad, a treba mi još 80. I onda čekam sljedeći dan pa da dođe neko drugi. I sad, to je start i kad se naučiš raditi tako, i koja god mašina kasnije da ti dođe, a to je okosnica proizvodnje, moraš gledati samo cijelo vrijeme kako ćeš se poboljšavati. Meni je recimo ideja ovdje samo da poboljšam sve u postojećim uvjetima, u postojećim kapacitetima, dakle nije mi ideja širiti kapacitete, hoću zadržati kvalitetu proizvoda, ali pritom da povećamo produktivnost. Pri tome mislim da brže narežemo, da brže spakiramo, da se ljudi ne muče toliko, da mogu u kraće vremena da mogu napraviti više posla i u konačnici da dođeš u situaciju u kojoj ja nisam bio prije, kad cijeli dan potrošiš i narežeš 20 kila salame, a sad recimo evo 2 osobe cijeli dan potroše, znači 8 sati i nareže 700-800 kila. Tako da to je, kad dođeš do te situacije, a do te situacije treba doći, a tu je i Histris došao i puno prije mene, i ja sam sad lagano u toj situaciji i to je ono što ti puni baterije, šta doslovno dođe ti da uzmeš pivu, iako ne piješ pivu naravno u pogonu, i da sjedneš i da gledaš samo tu mašinu kako radi i kako izbacuje proizvode van i da kažeš Isuse Bože, ne mogu vjerovati da ovo funkcionira i da ovo ide tako brzo. Koji je tebi najdraži proizvod u vašoj liniji? Evo sad ovaj novi proizvod sa smokvom me oduševio. Baš onako volim ga. Sa smokvom? Da. Suha smokva je unutra. Aha, a koja je baza? Koje meso? Nije suha smokva samo narezana? Ne, domaća svinja. Super. Meso domaće svinja, da. Hoćemo probati? Da, apsolutno. Marko, ćeš dodat pa da svi, ja ću tu malo narezati. Ćeš mi, je ovo? Čak, da, je, vidiš. Dobro sam rekla. Dobro, daj mi recite kako je tržište u Hrvatskoj što se tiče ovoga. Ovo nekako zvuči specijalizirano, ali i ja volim ovakva mesa, moji prijatelji vole, pa jeste vi popunili neku, možete slobodno svako svom brendu, ne trebate pričati o baš cijeloj industriji. Da li ljudi vole ovakve proizvode u Hrvatskoj? Apsolutno. Da? Da, zašto ne bi voljeli? To je, mislim, kvalitetno je, fino. Pa koliko je, kako je to tržište? Ovo malo režeš predadebelo, ali okej. Da, ja... Dobro mi je. Ovo se tanko, u bodluski treba rezati. Jesi treba skiniti salamice ova gore? A trebao bi, da. To mi reci. Dobro. Hoćemo se samo na trenutak vratiti oko cijena? Pa da završimo to. Ajmo to. Ajde, daj. Sorry, ispreskakao sam da ovdje. Uopće problem. Kako se određuju cijene? Da. Mislim da svima nama koji smo u mesnoj industriji sada to predstavlja, ajmo reći, mali problem, zato što zadnje 2 godine toliko se mijenjaju cijene kod naših dobavljača. Mesa, da. Da, poglavito mesa, da. Jer evo recimo cijena svinjetine je u zadnje 2 godine nama, dobavljačima, otišla za 110% gore. Znači preko duplo nas dođe. I onda u tim uvjetima... Što, cijena vam je otišla sirovine? Sirovine, da. Da, cijena mesa. Cijena mesa. Znači, ja ne proizvodim svoju svinjetinu. Znači, ja uzimam svinjetinu, uzimam divljač i onda od toga slažem gotov proizvod kao i Histris. Znači, imamo naše gotove proizvode koje proizvedemo od mesa koje smo kupili. Jel? I onda kad imaš situaciju na tržištu gdje je inflacija divlja i gdje svaki dan ti dobavljači javljaju sad imamo drugu cijenu, a ti moraš biti zbog svojih kupaca konstantan, onda te jednostavno srce boli kad dođeš do jednog trenutka gdje shvatiš ok, jednostavno ne mogu držati više ovo. Pa onda dođeš do toga da, ok, evo ja sam se recimo godinu dana spremao, čak sam u tih godinu dana 6 mjeseci sam na granici isplativosti radio jer jednostavno nisam htio prebacivati taj trošak na kupca. A moraš. Postoje način što možeš napraviti da bi si ublažio to. Znači možeš se dići razinu produktivnosti u tvornici, ali što ti opet zahtijeva od tebe jednu određenu dozu ulaganja, ali to ulaganje isto dolazi od nekakvih sredstava. Znači ta sredstva moraš... Možeš možda probati ili da neko proba. Ovo je stvarno hvala. Ja, da, ja bi se tu nadovezala da je u stvari... Da, sa zadovoljstvom. Čisto da sve žvačemo. Da, čisto da. Možda možemo punim ustima. Da, kako je u stvari veliki problem nabavljati hrvatsko meso. Pogotovo mi imamo u svojoj proizvodnji samo hrvatsko meso, odnosno meso hrvatskih farmi.
I to se ispostavilo kao sve veći problem i bit će sve veći problem u budućnosti. I sa svinjskom kugom koja je sada, ti ne znaš uopće od kojeg farmera možeš šta očekivati, koliko dugo će moći održavati svoj fond stoke. Jer vlada jedna velika neizvjesnost, rekao bih. Čekaj, puno tema su otvorio. Idemo na svinjsku kugu prvo. Kakva je svinjska kuga? Di je? Pa o tome se priča naveliko sad po novinama. Sad ja nisam veterinar, nisam upoznat dovoljno dobro sa svim aspektima te bolesti, ali ono što znam, ono što nam govore, da kad se nađe na nekoj farmi svinjska kuga, onda se moraju eutanizirati sve te svinje i mora se taj fond uništiti i neke određeno vrijeme mora čak i proći prije nego što se tamo opet može imati svinje ili bilo koje druge životinje. Inače, svinjska kuga nije opasna za ljudsko zdravlje, ali svakako mora se te svinje eutanizirati iz razloga da ne jednostavno šire međusobno, jer one od toga ugibaju. I onda da ne bi se nastavilo širenje, mora se ta farma jednostavno I onda recimo zatvoriti. Proizvođači takvi, odnosno stočari, oni su u velikom problemu. Jest. I ti njima ne možeš pomoći, ti ne smiješ kupiti tako meso i naravno ne možeš kupiti tako meso, a opet nemaš kak pomoć njima jednostavno država u ovim situacijama može pomoći da oni prebrode tu krizu kad moraju riješiti cijeli svoj stočni fond i da prođe nekakvo određeno vrijeme, da se to iskorijeni sve, da on opet može nastaviti sa proizvodnjom. Tako da to je recimo problem kod domaćih životinja ovdje. To su problemi koji se ovako vežu za određene zemljopisne položaje. I sad kad se to iskorijeni negdje, opet možeš ti nakon nekog vremena početi raditi. E sad, naravno, kad se to dogodi ovdje, onda ti se zatvore vrata na jednom mjestu, a moraš se otvoriti vrata na drugom mjestu. Onda se okrećeš prema izvozu, jer jednostavno nemaš to jest prema uvozu, jer nemaš kontinuiranu sigurnu sirovinu na koju možeš računati ovdje. A svinjetina bi trebala biti nešto što bi na bazi države mi trebali moći računati. Na to je nije da nas ima sad previše. Jel? Znači mi možemo... Znači svinjska kuga je problem u Hrvatskoj općenito sad, ili? Nije ono da je to u Indiji? Srbija, Bosna, da. Određeni dijelovi Hrvatske, rubni, tako da... Da, nije se to baš proširilo toliko da sad je to veliki problem. Pričamo o potencijalnim problemima, znači za budućnost, ali opet čim ti znaš da postoji potencijalni nekakav problem, odmah ti nije ti svejedno, nije ti toliko lako raditi taj posao, jer ti ideš leć misleći ok, šta će biti ako nećemo moći nabaviti sirovinu ovdje. Da, moraš misliti na plan B, C, D. Tako je, da. Ti moraš imati uzmak nekakav od toga, ne možeš sad zaustaviti proizvodnju ti isto na 2 godine, šta ćemo? Tako da, ali... Ima puno i možda sam načeo jednu lošu temu, ali ima i jako puno ovdje lijepih stvari. Da, ima ovdje jako puno lijepih stvari. To sam načeo čisto zato da dam do znanja da koliko god romantično izgledalo ovak izvana, posao proizvodnje, pogotovo mesne proizvodnje, nosi jako puno i problema sami sa sobom. Kao i svaki drugi posao i ti to moraš rješavati. Poglavito zato isto što ti proizvodiš proizvode koji se sutra nađu na nekim policama koje će neko kupiti. I imaš veliku odgovornost. Da, ljudi to realno konzumiraju, tako da nije da proizvodiš nešto, stavio si na noge pa nema veze, nego to će davati svojoj djeci, bakama, djedovima, tako da, to je velika odgovornost. Tako da recimo mi manji proizvođači, ja nas svrstavam u manje proizvođači, jer ne možemo se mjeriti sa Pikom i Gavrilovićem i sličnima, ali nama je iznimno bitno da imamo kvalitetne proizvode, jer to je način na koji mi možemo nastupiti dobro na tržištu i na koji možemo zadržati našu poziciju. I zato sam i to spomenuo na početku, meni je glavna ideja ne širiti kapacitete, nego ostati u gabaritima koje imamo, ali samo dići produktivnost unutar zadanih gabarita. Pa ako treba, otvarat ćemo drugu smjenu, a ako treba, otvarat ćemo treću smjenu. Ali vidjet ćemo gdje će nas dovesti. Ono što mi je lijepo u tom cijelom procesu, što pretpostavljam i vama isto, to slaganje kockica. Ja sam kao klinac jako volio igrati strateške igrice i onda kad pretpostavljam da si ti, mi smo ta generacija koja se igra. Vidim kako gledaš biznis, kao sagradit ću baraku pa si stavim ovdje, pa onda bi vojnici zapocijepali. Warcraft ili Starcraft, a? Jasno. Starcraft sam više bio. Ti si uvijek tamo izgradio nešto i sve je počivalo od nekakve dobre ekonomije da ti svi imaju dovoljno hrane i sve, tako da s vremenom kako širiš svoje mjesto u igrici, s vremenom povećavaš i produktivnost, imaš bolje strojeve, imaš više ljudi, imaš kvalitetnije proizvode. I tak nisam to vidio na početku kad sam krenuo s ovime, zato što gdje god da takneš pa nešto ne radi. I onda na kraju kažeš, ovo nema veze s igricom. Čudno. Pogotovo ne Monopoly. Tako, da. I zabranjen je zakonom, jel?
Ali sad sam počeo uočavati te nekakve segmente. Kako su prije bili oni neki status barovi, pa si ti klikneš ikonicu, boom, upgrade, i onda dobiješ više, ili dobiješ bolje, ili dobiješ kvalitetnije, ili ti je čovjek sretniji kad radi na tome. To se vidi sad u stvarnosti. Znači dođe nekakva nova mašina, nekakav upgrade napraviš, pogona, neki mali segment dogradiš. I to olakša ljudima posao i ti dođeš i vidiš odjednom onak, sretni su, lijepo rade i onak u kraće vremena napravili su više, a manje su se umorili. I nakon takvog radnog dana jednostavno drago ti je da si u tome. I drago ti je da vidiš to sve. I kako smo se dotakli ovih kreacija, novih proizvoda, lako je napraviti ovak, ne znam, svježe meso, nekakvo pripremu nekakvog svježeg mesa ili polutrajni proizvod koji ćeš peći na grilu, jer to je jako brzo gotov razvoj. I ti možeš ovdje u roku mjesec dana imati 50 različitih varijanta što si napravio i odabrati od toga što ti je najbolje i što će ići van. Ali kad imaš trajni proizvod, ono što si spomenula, kad imaš salamu koja ima veći fi, gdje kažeš ok, idem je sušiti duže vremena da dobijem bolje okuse unutra, onda ti možeš pričekati 3 mjeseca da to bude gotovo. Tim više pršut ako ideš raditi, znate najbolje, panceta, pršut, buđola. Preko 3 mjeseca panceta, buđola, pršut, godinu dana rokaš. Češ mi dati neki tvoj proizvod koji da narežem? Ja bi ti najrađe dao ovo, ali za ovo nam treba grill. Da, to sad nećemo paliti. Evo sam htjela reći ovaj želim probati. Da, može, ne moraš rezati, to je bresaola od jelena. U biti deskriptivno ime. Po hrvatskom bi se to zvalo sušeno meso od jelena. Ali sušeno meso od jelena mi izgleda kao da ti nešto ostalo van frižidera, zaboravio si na to i našao si za tjedan dana i suho je, ideš jesti. Ovo mi malo bolje zvuči, a samim time ovo je u biti pršut od jelena. Jer ovo se radi iz najboljih komada buta jelena, znači odvaja se šolfrikan do orah, onda salamurimo i kada dobro sol probije taj komad mesa, onda ide na sušenje. I nakon 3 do 4 mjeseca sušenja, ovisno o veličini komada. A i to je isto dosta zanimljivo kad izloviš da ti dođu životinje, ti ne možeš utjecati hoćeš dobiti veću, manju, stariju, mlađu, nego radiš sa onime što imaš, pa ponekad dobiješ ljepše, veće komade, ponekad dobiješ manje komade, ali je poanta u tome da moraš često pregledavati taj proizvod, da li je dobar, je li ide u krivom smjeru ili tako nešto, da. Prosto, ali morao sam probati. Na trenutak sam stao i ja šta će reći. Kaže, od ovog sam se otrovao. Izgleda. Čekaj, ovako ću. Znao sam da će biti teško voditi ovaj podcast koji je ovako hrana. Imaš ti rakije neke ovdje ili? Ne, ali u jednom trenutku, moram priznati, u početku sam bio malo dekoncentriran na tu hranu i mislim se, ne možem pričati samo o ovome. Dajte da vas pitam, cijelo vrijeme pričamo o pogonima. Koliko vi imate ljudi zaposlenih? Kako to izgleda? Koliko je to ljudi? U samoj proizvodnji imamo negdje oko 23-5 možda, otprilike, a inače u cijeloj tvrtki nas je oko 50-ak. Sad imamo više grana u Histrisu, nije tu samo proizvodnja mesnih prerađevina, nego i dio gdje imamo turizam, odnosno Anju Tempora dio gdje se bavimo turizmom i smještajem. Što mi pojasniti to malo, znači nije samo da... Da, nije samo da radimo proizvodnju mesnih delikatesa, već imamo i sestrinsku tvrtku koja ima neku sličnu viziju i misiju, bi ja rekla, kao i Histris. Zove se Ani Tempora, koja se bavi inače smještajem i turističkim dijelom. Ani Tempora zato, to mi je palo na pamet, u stvari radila sam cijeli branding i htjela sam spojiti zimski turizam i ljetni turizam. Ani Tempora na latinskom znači godišnje doba. I to mi je bio ovako jedan krovni naziv te tvrtke koja će biti za turističke smještaje. Jedan dio tvrtke nam se nalazi u Ponikvama, to je tamo oko Ogulina, i dio je zimskog turizma, a drugi dio je u Poreču, odnosno kuće za odmor, vile i tako dalje. Sad te vile opet imaju svoju priču. Sad možda sam se malo skrenula s teme, ali okej. I sad te vile također smo nazvali po starohrvatskim, odnosno istarskim gradićima, odnosno njihovim starohrvatskim nazivima. Tipa Pitjan, starohrvatsko ime je Pedena. I tako smo u stvari te starohrvatske nazive povezivali sa legendama u tim gradićima, kao što je recimo
Nicefor, biskup Nicefor, koji je u stvari istjeran od Pićanaca iz Pićna. I to znači, ne samo što turisti dolaze kod nas... Znači, 8. sezonu neke serije, ništa ne razumijem, da, super mi ok. Znači, ne samo da kad gosti dolaze kod nas u vile, da dođu u neku tamo XY vilu, nego imaju i cijeli jedan niz priče, povijesti, čak i jako puno toga nauče o Istri, jer em su došli u vilu koja se tako zove po nekom starohrvatskom nazivu tih istarskih gradića, onda sve to skupa je spojeno sa tom legendom u tom gradu. Ne znam, imamo tipa vilu San Vincenti, to je sa Vicenta, i tamo je bila legenda o vještici Mare. I sad ispričamo priču o toj vještici u San Vincentu i tako dalje. Čak i turiste vodimo u Savičentu na izlete. Dobro, to nam je bio plan, nismo ove godine uspjeli odraditi, ali to nam je plan voditi ih kroz gradiće. Eto, zanimljivo je u stvari. U Ponikvama imamo... Pobavite se svim i svačim. Da, imamo hostel, više nego hotel, koji se zove Stribor. Kako stigneš sve to? Pa, spavaš ti? Da. Koliko? Nešto malo. Ne. Imam Google kalendar. Evo, to je tajna. Tajna u tome. Koliko je tvoj pogon onda velik? Znači, tu ovdje imamo 50-ak ljudi. Koliko ti zaposlenih imaš? Nas je 15. Vas je 15. Ok, ko je jedan čovjek koji nema zaposlenih, imam tu i tamo ljude s kojima surađujem, kako spavaš kad znaš da svaki mjesec moraš dati 15 plaća ili 50 plaća? Koliko je to velik stres u biti kad uđeš u to poduzetništvo? Mislim, meni bi bio stres. Pa ne znam kako dođeš do toga da se kao haha. Kad si me zadnji put vidio, imao sam kosu. Mislim da sam s time sve rekao. Ok. Mislim, to je velika odgovornost. Treba zaraditi da bi ti izdvojio. I pogotovo na vrijeme davati plaće zaposlenicima, što je u današnje vrijeme dosta, recimo, rijetkost, ali stvarno u Histrisu uspijevamo i sve to fenomenalno i odlično, ali da je teško, teško je. Sigurno je teško. Iako se ne bavim s time, ne dajem plaće i tako dalje, ali znam da je dosta stresno i mislim... Da. Ali uspijevamo i super je to. Stvarno je super. Takve stvari te tjeraju jednostavno da budeš kreativniji. Jer nije dovoljno samo napraviti jedan proizvod i izaći u jedan dućan i prezentirati u jednom dućanu. Ne. Da. Moraš jednostavno proširiti svoju priču. Histris je to odlično napravio. Vi imate i isporuke svoje preko web stranice. Imamo preko web stranice, to je još jedna dodatna priča i tako dalje. Ali ja uvijek taj proizvod ne gledam kao jednu kobasicu. Svatko može proizvesti kobasicu. Ali o toj kobasici treba ispričati jako dobru priču. I to je ono što kupuje proizvod. Znači, napraviti dobru priču. I moraju biti dostupni. I moraš biti prisutan svugdje, što Histris radi odlično i svugdje su prisutni i imaju i svoje isporuke i imaju online trgovinu. Mi tek idemo u tom smjeru. Mi smo sad prisutni u trgovačkim lancima. Meni se jako svidjela ideja da, evo upravo što kolegica kaže, ti trebaš moći ispričati priču o tom proizvodu. Svaki od ovih proizvoda ja točno znam kako smo ga napravili, koliko nam je vremena trebalo, šta sadrži proizvod, šta je posebnost tog proizvoda. I ovo su recimo proizvodi koji su jako dobri za trgovačke lance, zato što mogu se napraviti relativno jednostavno, naravno treba vremena, ali nije sada zahtijeva sad malo sušenja, malo termičkog procesa, nekakvog malo vakuumiranja, malo zamrzavanja, pa onda imaš gotov proizvod na kraju. Nego ovo je, ajmo reći, jedna priča koja može ići sa trenutnim strojevima čak i u većim količinama u trgovačke lance. Ali, ako ti želiš napraviti nekav proizvod čak i više nekakve kvalitete, ti njega radiš u manjoj količini. Ili ako se ideš igrat sa nekakvim receptima novima, sa nekim proizvodom koji je malo možda škaktiv, možda se neće svidjeti svakom krvavice. Onda to nije nešto što ćeš ići na masu, nego to je nešto, ok, idemo to napraviti u nekakvoj kvaliteti i idemo to napraviti točno onoliko koliko možemo napraviti da zadržimo tu visoku razinu kvalitete i za taj slučaj je najbolje kad imaš svoje nekako, po meni, to je barem moj cilj sada, kad imaš svoje prodajno mjesto. Kad imaš neko mjesto gdje možeš izložiti sve ono što ti možeš napraviti i sa čime možeš izaći na tržište, jer kao što je, evo, kolegica najbolje zna, ali kad ideš van sa nekim proizvodom, onda proces ulistavanja u trgovački lanac
pa ispuniti sve moguće dokumente, pa onda napraviti plan, ok, kako će se prodavati, hoćemo kako akcije. I proizvodnje, i prodaje, i tako dalje. To traje. I onda recimo samo za jedan da uzmeš, dok ti odradiš taj proces, zna ponekad proći i 3-4 mjeseca. A ti ovdje možeš u kratko vremena napraviti više različitih proizvoda u super kvaliteti koje onda možeš sa jednakom strasti prezentirati pred svojim kupcima kad dođu recimo u tvoj dućan. Ili u Čazmu, u Zagrebu, gdje god. Evo, mi smo bili na par sajmova, smo bili baš u Istri i bili smo i zajedno tamo i super je bilo. I ta jedna mogućnost da će osoba, tvoj potencijalni kupac, dođe do tebe i da će ti pokloniti svojih 20-30 sekundi da te posluša šta imaš za reći o tom proizvodu i zbog čega bi on trebao uzeti ovaj proizvod i ovaj proizvod ili onaj proizvod tamo, to je ono nešto što je isto nemjerivo. Jer kad ti vidiš tog čovjeka koji je sad dobio nekakve informacije, iako je nešto zanimalo u vezi proizvodnje i nije mu bilo jasno, pa dođe pa te pita na licu mjesta, pa mu ti odgovoriš zašto radiš tako, zašto pakiraš ovako, zašto predlažeš da se reže na milimetar, 2 ili 3 ili na koji način da se sprže ove kobase ili roštike, to je ono što te u konačnici ispuni sa nekakvim pozitivnim stavom i tjerate da ideš naprijed, jer kad čuješ tog krajnjeg klijenta da se javi u konačnici i kaže ti, gle, kupio sam taj proizvod ili kupio sam ovaj proizvod i odličan mi je bio i baš sam uživao i hvala na preporuci i onda se osjećaš, ok, vrijedilo ovo što smo radili. Znači, u biti upijate te neke stvari što vam kupci na sajmovima, prodajnim mjestima kažu, pa možda čak da i znate, aha, vidiš, oni više hoće to, ne ovo, pa možda to, jesi stavite koji put to u proizvodnju, te neke savjete ili tako? Mislim, ja sad čisto... Svakako, da. Obično velike tvrtke rade istraživanje tržišta, pa preko tih nekih analiza i svih tih statistika skužiš šta ljudi vole. Ali mi smo još toliko mali da ne uspijevamo raditi to, pogotovo na mjesečnom nivou. Ali onda dobivaš informacije, naravno da dobivaš informacije i imamo i info mail, imamo i web stranice i društvene mreže i sa svih strana dobivaš informacije. Kako se probijate marketinški svi? Koji su vam neki planovi? Kako jer idete, ne znam, preko Google Ads-a, preko Native-a, kako odrađujete taj marketing? Ovo je stvarno pitanje za svih, jer to je najveći problem danas. Da li imamo biljarsku kuglu ili nešto, kako doći do nekog? Pa, recimo, ok, napraviš si cijelogodišnji plan i znaš da ćeš imati neke nove proizvode, znaš da ćeš dobivati možda neke nagrade i tako dalje. No, međutim, imaš te kanale promocije. Od ovih malo pod navodnicima modernih do ovih starinskih. Starinskih mislim na recimo outdoor oglašavanje, radio, TV i tako dalje, do ovih modernih, taj digitalni marketing. A to je taj Google oglašavanje, društvene mreže i tako dalje. Kako mi radimo, i ja to tako volim raditi, kad imamo neke nove proizvode ili neke nagrade, kao što smo sad osvojili ogromne nagrade na svjetskom nivou i nove proizvode, onda napravimo onako jedan cijelu promociju, jedan cijeli paket promocije, projekt gdje napravimo od PR-a i onda pošaljemo na sve medije. Čak imamo i svoj TV spot gdje obavezno zakupimo medijski prostor na TV-u. Radimo radio, radimo oglašavanje preko društvenih mreža, obavezno radimo i Google oglašavanje, tako da na sve moguće kanale. I onda kad se to nekako sve, kako bi rekla, rastoči, razmnoži, onda jednostavno sami od sebe mediji počnu zvati tebe. Aha. I onda oni vole pisati o takvim stvarima i onda to sve ide dalje. Koje nagrade, ako smijem pitati? Rekla si svjetske nagrade, pa čisto International Taste Institute iz Brisela je ocijenio čak 9 naših proizvoda kao jako dobre, odnosno dobrog okusa i dobre kvalitete. Istarska kobasica nam je dobila čak 3 zvjezdice. International Taste Award se zove ta nagrada, gdje u Briselu proizvod ocjenjuje više od 230 svjetski poznatih šefova i someljera i ocijenili su je kao kobasicu najboljeg okusa i kvalitete. Wow. Da. Super. Jesu. I onda takve stvari u biti koristiš za marketing push. Apsolutno, da. Svaki neki uspjeh da ljudi znaju da je to bilo. Da. Pa to je u stvari ono čime se mi bavimo u marketingu. Kad je nešto novo, to mora biti da se dobro čuje. Kako vi pristupate marketingu?
Kako se oglašavate? Jel se oglašavate? Jel misliš da bi trebalo poraditi? Mi nismo na ovom nivou još, nadamo se da ćemo doći kroz neko vrijeme. Ali, ja se više, otkud krenuti ovdje? Kak sam bio dio svega toga prije i kak sam jako puno radio oko marketinga različitih akcija, onda u nekom trenutku mi je valjda postalo dosta. Tako da marketing mi je najmanje zanimljiv dio ove naše priče. Ja sam se držao toga od početka kad sam krenuo da ako napraviš dovoljno dobar proizvod, tržište će doći. I to je ono word of mouth, ljudi će pričati o tome, počet će se kupovati. Svjestan sam toga da je to najsporiji mogući oblik rasta, ali ujedno i najkvalitetniji mogući oblik rasta. E sad, Histris ima i to i ima puno drugih elemenata koje ovdje koristim. Mi smo odnedavno počeli raditi i Facebook i Instagram, dakle društvene mreže malo, čisto da ljudima damo do znanja da smo ovdje i da i pripremimo sve za potencijalno otvaranje dućana. Mislim, ne znam zašto više govorim potencijalno, kad će biti kroz 2 mjeseca, tako da sigurno otvaranje dućana. Pa čestitam, gdje? Što? Hvala. Evo tu u kvartu vama, tu u Zagrebu, u Darwinovoj ulici. Križanje Heinzlova Darwinova, tu ćemo imati jedan uglavni prostor, nekakav dućančić od kojih 60 kvadrata gdje si želimo napraviti presjek svih naših proizvoda i to je tip marketinga koji se recimo meni sviđa i koji ja volim. Ja volim pričati s ljudima, ja volim pričati našu priču i evo ja sa kolegama isto mogu sjesti i provesti cijeli dan u priči kako smo nešto napravili, zašto treba ovo ovako, zašto treba ono onako. A onda kada dođe do ovoga da se počne razmatrati, ok, ajmo sada ovdje predstaviti, onda sam si tu malo nevojko pristupam tome, ali u konačnici kada dođemo onda opet upalim se i kolegica udara nogom ispod da prestanem pričati toliko. Kako vam je partnerstvo, odnosno ulazak u Kaufland je vam pomoglo? Kako to inače pomaže nekim dobavljačima poput vas? Čemu to služi? Mislim, ja vas sad pitam ko osoba koja recimo da imam proizvod i da vas pitam zašto bi ja ušao u Kaufland, odnosno zašto bi, jer se isplati, Pa, apsolutno da. Zašto ne? Što imaš ti više tržišta, to bolje za tebe, tako. Ali... Da, trebaš učiniti svoj proizvod dostupnim ljudima. Pa, apsolutno. I dati im neku šansu da biraju. I Kaufland ima dovoljno po cijeloj Hrvatskoj, tako da ako se dogovoriš sa njima, a mi imamo jako dobru suradnju sa Kauflandom, također, da. 2 godine koliko radimo i ono što je odlično kad jednom dogovoriš, imaš jedno mjesto isporuke, jedno centralno skladište, Kaufland odradi svoju distribuciju, dakle naprave svoj dio posla, postave proizvode na police, ti kasnije kontroliraš da vidiš jel to sve dobro stoji, da nije nešto palo, da nije nešto preokrenuto, da nije nešto probušeno ili tak. Ali generalno ti moraš raditi sa svima i moraš imati police i super je stvar što postoje ovako dobri partneri, bih čak nazvao poput Kauflanda, jer imamo odličnu suradnju, jako su promptni u dogovorima, dakle u odgovorima na mailove i u komunikaciji generalno i kao što sam rekao, prisutni su u cijeloj Hrvatskoj, tako da sa jednim dogovorom, sa jednim ulistavanjem koje traje ohoho, ali to je normalno, kod svih traje toliko, dođeš u poziciju da se tvoj proizvod nalazi po cijeloj Hrvatskoj i da ako već ljudima govoriš o svojim proizvodima i ulažeš u marketing, da ljudi taj proizvod zapravo i mogu naći negdje. Jel? Da, apsolutno. Koji su? Oprosti, reci. Pa ne, nego htjela sam se samo nadovezati da super, hvala Kauflandu. Koje su neke prekretnice za vaše brendove bile? Gdje ste napravili kao to je to? Ono, mislim, podcast se zove How to make it in Croatia. Ono, kako je bilo uspjeti u Hrvatskoj? Kako ste uspjeli u Hrvatskoj? Koji su neke milestone-ovi? Pa, ako gledamo povijest Histrisa, mi smo u stvari krenuli raditi za sebe. I krenuli smo raditi za naše markete koji su se prije zvali Istarski supermarketi. Bog, ti nastavi, slobodno, evo sjedni tu. I ovoga... Da smo hvalili Kaufland. Da, dobro da si došla na vrijeme. I onda, u stvari, mi smo krenuli s tom idejom. Ajdemo našim kupcima pružiti super proizvod. I da nemamo sad brige kako doći do svježeg mesa izvana. I nakon što se desila akvizicija sa Studencem i tako dalje, tu je krenuo malo jači razvoj Histrisa na način da smo krenuli sa novim tržištem i novim partnerima. Evo, tu se desila u stvari ta prekretnica. To je neki vaš, ono... Je.
Ja bih rekla da je tu se onako desilo da smo se mi krenuli malo više pojavljivati na tržištu ostatka dijela Hrvatske, a ne samo na dijelu Istre kao što smo radili to prije. I u ostalim u retail industriji Hrvatske, da. Koji je tvoj neki moment? Koji je vaš moment bio neki? Teško mi izdvojiti jednu sad prekretnicu. Može više, normalno. Da, toliko toga se izdogađalo. Ono što mi sad prvo pada na pamet je kad smo dobili IFS certifikat koji nam je omogućio da radimo proizvode u robnoj marci za svoje partnere. Tako imamo i proizvode u robnoj marci kod vas u Kauflandu, pod K Favorites, salama s mesom jelene i salama s mesom divlje svinje. To je svakako pomoglo. Ti možda nećeš probati. Već znam da su vrhunske kvalitete. Okej, dobro, da ne bi bilo. Hvala. A sad, da li se smatram uspješnim ili da li sam postigao sve ono što sam si zacrtao? Mislim, daleko sam još od toga. Nekak volim razmišljati o tome da sam realan kod toga i ako je čovjek realan, onda si može realno i postaviti ciljeve, tako da ono što mi se sviđa i ono što ide u planiranom smjeru je taj neki rast koji ostvarujemo i to kontinuirano ulaganje i poboljšavanje kvalitete i čuvanje te cijene koju imamo, odnosno da nismo bili primorani dizati cijene, nek smo uspjeli kroz bolju optimizaciju poslovanja ipak zadržati cijene koje smo imali. To je sve ono što mi daje nadu da će još bolje biti u vremenu što slijedi. Jer u biti kad se susretneš sa nekakvim prvim problemima ovako koji se tiču i proizvodnje, mi smo recimo prošla godina 9. mjesec bio je doslovno tornado je prošao kroz Čazmu. Znači imao je putanju otprilike 100 metara, to jest širinu je imao 100 metara i putanju nekih 500 metara i doslovno preko nas prošao. Ja sam bio tamo ispred, tamo sam išao na isporuku i ukrcam se fino u kombi, pun kombi robe i sad vidim da se nešto zamračilo nebo, kiša počela padat, sve više i više puše. Kaže, ok, idem malo pričekat da se malo ovaj prvi pljusak smiri, pa popiću si kavu, staću sa strane, kad se smiri onda dalje nastavim po svome. Kak sam ušao unutra, tad sad čekam, ok, smirit će se sve jače i jače. I onda u jednom trenutku vidim susjedu digo trampolin 50 metara u zraku i sad naravno ne bi ti bio ti da ne staneš na prozor trampolin gore. I u jednom trenutku tako se zamračilo. Tako je počelo udarati, ti nisi vidio vani 2 metra ispred šta se događa. To je trajalo 7-8 minuta. Nakon toga kamioni prevrnuti. Kamena vuna posvuda, nekakva sika okolo. Kome je odnijelo siku u kamenu vunu? Od čega je moj krov? I onda, ok, cijeli krop, bum. Sa kompresorima od hlađenja, od svega, sve je poteglo. Dakle, to su nekakve stvari s kojima se susrećeš, nažalost, ekstremne stvari. Je li bilo osigurano ili nešto? Pa ne u tom trenutku. Ali, ima se sreća u nesreći, što i ovim putem zahvaljujem. Proglašeno je stanje elementarne nepogode, što je doista i bilo. I uspjeli smo kroz 6 mjeseci dobiti novce da si možemo to sve povratiti. Ali bilo je prvih 2 tjedna jako čupavo jer ti si treba u kratko vremena osigurati dosta novaca da napraviš cijeli krov i da možeš dalje nastaviti sa poslom. Da proizvodnje. Da, niko te ne pita kao... Niko te ne pita. Ali u tim situacijama tu opet dođe te ljepote međuljudske, to jest ljepote života, ajmo to tako nazvati, zato što kad je bio potres Sisak Petrinja, onda smo i pomagali i ovi kojima su se kamioni prevrnuli, oni su isto pomagali u toj situaciji i prevozili su građevinski materijal tamo. I onda na kraju kad se nama ovo dogodilo, onda je ekipa od tamo došla u subotu tu sa dizalicama velikima i sve nam je, znači doslovno sve kamione su digli, radili su cijelu subotu. Cijeli krov su mi raščistili, skinuli su mi te agregate sa krova i ja sam bio oduševljen. I svi majstori, doslovno s kojima sam ikad radio i surađivao, nakon te nesreće, svi su me zvali u roku 15 minuta kad se dogodilo. Čim je izašla vijest da se nešto dogodilo tamo. Oni su došli svi sami, znači nije niko tražio ništa da im se plati. Kako su ušli u pogon, tako su stvari počele opet funkcionirati. Kako su prolazili, doslovno opet se vraćamo na igricu. Ko da je igrica bila, bum, 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 bum. I u tim trenucima, doslovno ja se ježim dok ovo pričam, jer to je bio takav lijepi osjećaj da vidiš da postoje i dan danas takvi ljudi koji su dobri, koji će doći, koji će pomoći, koji će uskočiti u nevolji i koji će te opet opremiti da možeš sutra nastaviti normalno raditi ko da se niš nije dogodilo. Jel?
I sad sam zaboravio od kojih pitanja sam u biti krenuo. Ne, veze, ja sam se isto unutra Toliko bio, sam baš sam otišao sa strane vidio da- film, seriju, baš Da, super, evo, pohvala svim tim ljudima koji su uletili. da, hvala svima, definitivno. Bok, evo tebe u... Malo si uletila kao što se radi, probila sam... Svakoj emisiji ulaziš. Da, to mi je ovako fetiš, uletiti u emisiju. Ima druga epizoda neke druge televizije tamo, pa će kasnije samo uletava u Samo uletava, Otvoreno, u Dnevnike, samo sjedne pored. Pa onda se vi mislite što ćete. Da, da, da. Kako to da, prvo da te pitam, u kojem odjelu točno radiš, zaboravio sam. Nabava suhomesnatog, smrznute ribe i mesa i privatne marke. Požalili su mi se, mislim nisu se požalili, to ja sad izmišljam, ali proces u biti potpisivanja ugovora, odnosno sve to traje po 2-3 mjeseca. Je li to inače normalno, je li to tako ide, ne može se brže, mislim treba se provjeriti neke stvari ili što? Pa u principu je dosta... Ne u ovoj epizodi, u ovoj prošloj. U principu traje proces malo duže možda nego što netko očekuje to u 3 dana, zbog toga što smo mi internacionalna firma koja jako drži do standarda. I stvar je u tome da naš pa taj početni ugovor je malo kompleksniji nego što mali dobavljači očekuju i onda se tu malo stvari mogu produžiti. Druga stvar je onda nakon potpisa ugovora i otvaranja samog dobavljača kreće u listanje artikala. Znači i uzorci i provjera i samo tehnički to ulistat dok dođe do police zna traja po 2 mjeseca, 3. Dobro, ipak radite sa hranom. Nije Da. Zna se dogoditi da to traje po 2 mjeseca. Mi se stvarno trudimo, posebno kad se radi o malim dobavljačima, izaći što više u susret i pojasniti što više stvari, jer i naši standardi su malo stroži možda nego od nekih malih retailera i malih trgovina i onda se dogodi da mali proizvođači se prvi put susretnu s tako kompleksnom situacijom. Ali evo ja se nadam da stvarno ja doživljavam naše dobavljače kao partnere i tu smo na raspolaganju što im treba pomoć i što treba objasniti dodatno, što treba ubrzajmo koliko možemo. Koliko je to dokumentacije kad dobiješ na početku, ono kažeš malo se uplaše, koliko tog dođe? Malo si mi se previše nasmijala. Ne. Koliko dođe dosta? Ne, pa postoje standardizirani ugovori koji su zadani od internacionala, u kojemu su opisani svi Kaufland standardi, od isporuke do vrste, kako se zaprima roba, do vrsta pakiranja, kako ta pakiranja moraju izgledat, kako ta shelf ready pakiranja moraju izgledat, koji su obaveze dobavljača, koji su naše obaveze. Sve to je sadržano u tim nekim općim ugovorima. Kad se jednom to potpiše, to onda ide jako puno brže sljedeće godine, se onda samo potpisuju uvjeti. Nama je jako bitno da svi razumiju pravila nekakva i da smo mi ipak standardizirani na nivou nekako matične kuće i da na kraju krajeva imamo što manje komplikacija poslije. Mi imamo neke svoje zahtjeve što se tiče i kvalitete i što se tiče dostave robe i uvjeta toga i mislim da smo isto tako kao što očekujemo korektnost od dobavljača, bez obzira da li su oni veliki ili mali i konstantne isporuke, da tako i s druge strane mi smo stvarno korektni u svim našim obavezama. Kako nađete male dobavljače? Kako nađete, ko je koga ovdje našao? Ko se kome javio, ako smijem pitat? Marko? Ja sam se u biti javio sam, ali to je bilo prije nego što si ti. Da. Tako da, a to sve spada u taj proces. Nije ovdje Kaufland jedini koji ima takav, ajmo reći, za nas male dobavljače kompleksni proces ulaska unutra. To je opći standard kod svih i ti znaš da moraš sve to ispuniti i znaš da moraš dati sve te informacije jer to je jako bitno i zbog... Ugovor je. I zbog logističkih razloga da znaš i kako se sprema taj proizvod i gdje ga treba odnijeti, kako mora biti posložen i gdje treba biti distribuiran kasnije. Tako da puno je veća priča iskreno od one kako sam inicijalno mislio da je. Jer dok čovjek jednostavno, dok ne dođeš do trenutka kad postaneš dio toga svega, ne možeš pojmiti u biti što je to. Tako da sad kad si malo duže unutra, kad shvaćaš, onda kažeš ok, to je tak i vidiš logiku cijelu iza toga koja tu treba biti zato što u biti kad sagledaš sve i je logično jako. I evo ja sam se sam javio i dobio sam sastanak i na sastanak sam donio svoje proizvode i ispričao sam priču oko svih proizvoda i eto,
Svidjeli su im I sad se. si tu. Dogovorili smo se, nakon toga smo partijali vani i tako. To Kaufland radi. Da, 100%. Meni je, mislim, jako važno napomenuti da posebno kod dobavljača koji rade sa hranom da imaju kvalitetu i standard. Jer mi želimo tako zaštititi ne sebe, nego naše krajnje kupce. Da. Sve ljude koji to konzumiraju. Zato mislim da je to čak i prednost dugoročno, bez obzira koliko to u prvi mjesec dana izgleda bauk, da je to jako velika prednost i za krajnje potrošače. Super. Vi konstantno tražite male dobavljače i oni vam se javljaju. Kako to u biti da ste se odlučili sa tom nekom malom pričom, mali hrvatski dobavljači, idemo ih staviti ispred hrvatske publike? Odakle ta ideja? Pa prvo, zato što želimo poticati malu hrvatsku proizvodnju posebno i hrvatske dobavljače. Drugo, želimo napraviti nekakvu diferencijaciju na tržištu. Mi želimo da naš kupac koji dođe u Kaufland nađe sve što mu treba i da zadovoljimo sve potrebe svih kupaca. Tako da nam je u principu jako bitno da imamo i taj segment koji privlači u biti nišne potrošače. Jer ti proizvodi koje mi nudimo od malih hrvatskih proizvođača nisu najjeftiniji i nikad neće biti. Ali mogu reći da su jedni od najkvalitetnijih i hrvatska publika sve više traži kvalitetu i želi podržavati hrvatsku proizvodnju. To je jedna od razloga. Druga stvar koju mi dodatno još radimo u Kauflandu je marka naša privatna, naše mi najbolje paše koje je Marko spomenuo, koju razvijamo baš sa većinom malim dobavljačima koji imaju certificirane standarde, jer nam je to jako bitno, kažem opet radi te sigurnosti, i koje mi dodatno radimo audite, a važno je napomenuti da se radi o hrvatskoj sirovini, o hrvatskom porijeklu, hrvatskom proizvođaču i na kraju tradicionalnoj recepturi. I Hrvat radi, znači to je samo za kraj. I to je ono što nas diferencira na tržištu od svih drugih trgovačkih lanaca koji imaju privatne marke. Mi kad piše naše mi najbolje paše, garantiramo da je to i sve ovo što sam rekla. Pošto je ovo podcast o biznisu, a opet u biti je nekako, bar mi gledamo na to da je podcast o biznisu, ali da pokušamo iz vas izvući neke stvari zašto startati sa proizvodnjom u Hrvatskoj, zašto postati taj mali proizvođač. Imate neki savjet ili imate neko ohrabrenje za sve one koji žele napraviti nešto, a još se ono kao, ja ne znam baš. Pa zašto ne? Zašto ne? Znači da samo treba krenuti. Samo treba krenuti. Uglavnom, ja mislim da je bitno krenuti sa malim stvarima, a sanjati velike. I mislim da je to uvijek dobar početak. Krenuti pomalo, step by step. I onda dođeš na nešto veliko. Ako ti sanjaš veliko odmah u početku, mislim da niš od toga. I onda gradiš, kao što je Marko prije govorio, gradiš jednu kockicu na drugu kockicu. I pokušavaš cijelo vrijeme, ne pokušavaš, moraš, cijelo vrijeme zadržavaš kvalitetu, zadržavaš tu neku svoju priču koju cijelo vrijeme imaš, misiju, cilj. Kažeš, evo recimo mi imamo tradicionalne istarske proizvode. Nama je cilj raditi kvalitetno, tradicionalno istarsko, sa hrvatskim mesom i pomalo graditi te kockice. I to je to. Super. Pa ja bih ovdje samo se isto nadovezao, mislim, što god da čovjek odluči proizvoditi, kad ti dobiš nešto, evo, ne znam, opipljivo, nekakav produkt na kojem si radio dugo vremena, ja ne mogu opisati kako je to lijep osjećaj. Moraš probati, nešto tako napraviti, nešto tako proizvesti i onda vidjeti da je doista dobro i da ti ljudi koji te ne znaju i kojima si nebitan, hoće li on biti iskren prema tebi pa će ti reći da je dobro ili da ne, da ti on dođe da ti kaže, gle, stvarno je ovo dobro. Ali ničim izazvan, stvarno je ovo dobro i onda se osjećaš onako pun, ali put koji moraš proći da bi napravio proizvodnju, da bi došao do nekakvih razina koje bi tebi bile zadovoljavajuće, je trnovit jako. I ono što bi svakome preporučio, ako odlučite ići u proizvodnju, oboružite se strpljenjem, živcima i morate biti 100% sigurni, znači ne da će se to dogoditi nekima, nego svima će se dogoditi, da ćete u x navrata zamisliti si u glavi, ok, šta mi je to trebalo?
Je. Ali Ja. na kraju si jako ponosan na to Tako što si napravio. Ali, I to te drži u nekako tako, na to je životu. kontinuirana borba sam sa sobom gdje Je. se moraš tjerati i onak misliti si ok, sad sam ovdje, nema odmaka, idemo dalje. I onda jedan dan si loše volje, drugi dan si loše volje, ali onda nešto upali, nešto prođe i onda se osjećaš sljedećih mjesec dana, od toga. Tako da, u biti to je proizvodnja. Znači, usponi, padovi, Ali u biti idemo ovako, prema Ali gore. krivulja Da, uvijek da. ide sve dok gore, ide da. lagano prema gore, jer nije poanta da si u stresu cijeli život i da nikad ne znaš hoćeš imati za isplati plaće, nećeš, nego je poanta da dođeš do toga da ti koji si toliko uložio i sebe i svojih novaca i koji si u takav rizik ušao da bi napravio taj posao, da možeš na kraju živjeti lijepo od tog posla. Mislim, veliki rizik, velika dobit u konačnici. I ljudi svi koji rade tamo, da su zadovoljni, da su super zadovoljni, da vole svoj posao, da vole doći na posao, da im je okruženje dobro, da im nije težak posao, da su ponosni na to što i oni rade i da oni sa ponosom mogu reći mi radimo tamo i to smo proizveli, vidite, ovo su naši proizvodi. Tako da svakako bi svakome sugerirao ko voli nešto napraviti svojim rukama i ko može napraviti nešto da je dobro, da krene u to, ali da mora znati da će biti jako puno prepreka i da će biti jako puno razmišljanja, ajme meni. Super. Ljudi, hvala vam što ste bili, hvala vama što ste gledali. Ako nema sljedeće, strpite se, a ako ima sljedeće, onda kliknite na sljedeću epizodu podcasta.